Dobrotoljubive za svaki dan, očišćenje uma, neprestana molitva, trpljenje i nevolja. 14. i 27. jul. Sveti apostol Akila, prepodobni Nikodim. Pokajanje nije ograničeno vremenom, niti se svodi na bilo koje konkretno delo, već se vrši stalno posredstvom Hristovih zapovesti i u skladu sa njima. Neke zapovesti su opštije i sadrže u sebi mnoge pojedinačne zapovesti, te mnoge poroke odsecaju odjedanput kada se sa njima usput susretnu. Zato bogoljubivi i čvrsto verujući prinuđavaju sebe na opšte zapovesti, ne zapostavljajući ni one pojedinačne. Stoga smatram da se delo pokajanja vrši trima sledećim vrlinama: očišćenjem uma, neprestanom molitvom i trpljenjem nevolja koje nas snalaze. Sve ovo treba da se vrši ne samo na spoljašnji način, već i u umnome delanju, da bi oni koji se dugo trude na kraju kroz to postali bestrasni. No budući da se delo pokajanja ne može vršiti bez tri pomenute vrline, smatram da pokajanje svakda priliči svima koji hoće da se spasu, i grešnima i pravednima, jer nema takve mere savršenstva koje ne bi bile neophodne tri gore pomenute vrline, uz pomoć kojih početnici u veri ulaze u pobožno življenje, srednji napreduju u njemu, a savršeni se u njemu utvrđuju. Sveti Marko Podvižnik.